Often referred to as traditional cultural medicine or Imiti Kinyarwanda, natural remedies have been used in Rwanda for ages, but many of us don't really know very much about it. I went to a local shop which specializes in it alone to learn more. Ibyatsi bya Kinyarwanda byose biba ari imiti, kuvuga ngo bagenda bashiramo bitewe n'ubizi ibyashira. Nowadays, it seems as if many people seem to trust manufactured pharmaceuticals over the alternative for minor ailments. But Fura thinks that might be a mistake. Barayitabira bitewe ubundi ahanini imiti ya Kinyarwanda niba ifite imbaraga cyane bakunda kwitabira cyane nta kibazo. Nkurikije kuva nashaka sinenajya kwa muganga kubera ko mfata numva uburwayi runaka nkahita mfata umuti. Rero ku bantu batinya imiti ya Kinyarwanda nta kibazo kako niba ifite n'imbaraga cyane. According to Fura and the doctor behind the whole operation, these natural remedies can not only maintain your health, they can also cure common dangerous sicknesses such as alcoholism and nicotine addiction. Ndwara tuvura cyane abantu bakunda kwitabira ahanini bakunda kuza gufata imiti y'amibe kubera ko muri iki gihe abantu benshi bitewe na za restaurant bakunda kurwara za amibe. Tugakunda tena gutanga umuti ku badamu bitewe na kuma tubafitiye imiti ituma boroha. Tukaba tugira no gukunda cyane kugurisha umuti wo kureka inzoga n'itabi ku bantu zagize kolonike tukawubaha bagahita bakira. Kuvuga umuti w'inzoga tugira umuti w'inzoga w'itabi w'urumogi ku bantu banywa ubugoro n'ibikamba bino byo mu nkono. Ni ukuvuga umuti wo kureka inzoga tumwereza akazireka hashize amasaha 2 awunywa mu masaha 2 amasaha 2 yashize uwo muti ushize ahita ziva kuba ko ivanamo hamunirari n'ingaruka biba zarabimuteye. N'uwitabi nawe nuko ni masaha byose bigenda mu masaha 2 n'urumogi ngako abarikire tumubaza igihe amaze ayinywa tukamwereza kire bitewe n'igihe amaze ayinywa. Well, I'm no doctor, but you have to admit, if done right, nature must be a pretty trustworthy source. Makeda Mahario, Rise and Shine Rwanda.